Ebi ababa we be me ya nware no ena omu sori gina ye ya ware no wo ye yire no yi na omu didie ya ware no na tem na because of say bikura omu age bibi kakrenti no omu didie ya ware na tem wo fin so omu so bi wo ho ana entina won say me kasa nyina me ye careful wo me nsama me yedai me ka because a social media ena atumi nyina ehwe social media ibi mo social media mo ho say me obia na ye nipa sanete obia wo tumi ayade ikono de ti social media but what you say and social media kura say phone ayi awon mu nyina so mo so use ono so o fa phone ono so hwe bi ntende ayam papa eti tumi samne normal no course na me kan se me nkyerɛ sa obaya ye ka menimu de se ayam pase de nkofo kala bontene no kore se ye nware na na busu afokro so mo ye careful or the enome ene musu aba woman dia waka ne tetensem waka ne ya penisia bia wasipen okay ante basa de nsem kese na yede enam ente na me ka se eso sem nyase mentimi nkyirem metimi akyirem na ana ensem ne bi wa yedi na atabeta se nana asam na si inti no was o se de ntema me bisa no nana enkofo bebre na afrefre me wo phone so nkofo afrefre me ante na wo se me bopini wo nkofo afrefre me se de nti o mo frefre me na me ko otumfo ntam gese ya no so nsem o mo ka kire me ne se nanka ye nana ote kokko so nana eto so ana masore nanka obetimi asiesie asem we inka obetumi atwe afra bushapeni na tia no because nana no mienu ena eku ena enya asem ena dade lumba ye ne de hie inti nanka otumfo nankasa betimi afra bushapeni na tia no say hey janya wo ye no na ni unu ama no monka mom nanka ense se ode fa ohini bi mposo matias eno na fa ho ba bia wo free ban ma me nkyere wade ya chichire ko ba bi na bia ko ba bi so aya asante mamu na ye wono ohini bia duru ba bi a okoto ohini bia awode oye sabe ne nantie ne kasa kra ba kire se woduru bia so kire no ho matias lumba onya obrempon lumba onya omanhene na ye rantam so ade akantam kese okay na yewra so obeka ya enam say lumba abo enyom ama asante kra no yetinde wawa ye ho pagya ye ho ntino ada woto ye no omukokose no wonso ohwa ada no ogina ho no mo ye dey ka kire no I say yakoka asema we ne bia yewura ekọ ne ye kan etwi asem bia ye dey a kire no enya ase de ye kosi epon se ye de kose no matiase but what ase etwi se lumba onye obrempon onye oman okay so yewura kotoko hene asema betima kọ na nim no eye ne man hene asem okay anasa ne brempon asem because brempon ni so ama kotoko hene okay ana oman hene so ama kotoko hene okay betima ba se lumba kora no metesi ase na so kodi hene e kwa na kunya kora na odie no onso ama kotoko hene osa ezinka pa akoso se he fa hene na yes eti pa akoso hene no so wo obi oso ayede ema no okay so ati ase na ni pa kora no so de ayede akọ enuntina sa entam na tofom pa akoso hene yare nti omoma ye call ba bi kora no a e wo sa yede ekọ no ohene na ekọ no ho na de so aba hene na de so aba hene mewura eja mechia also na de so aba e wo sa ekọ ono ne ho answer okay so ati ase ko da de so aba no so hunu ya omuka kan asem nye da de so aba enko na enko transfer no so nana mi twa no ye me pesa me do ohini bi room na oto aso ye si ekọ obi de sama hene asama hene ya sama hene ho ene da de so aba hene ho nti no na pesa me de asama hene no on se asante sema no ma bebre so wan ti ase a obi wa no yo brempon ba obrempon no so ko o foku a ye dey ewo
So what I say, and I say, Aquam, country one wine there. Your almost some aquam or almost some jazz or almost opia baby or day. Or soon. Okay. It be beer or no, as soon. I want to some near day. Yes. Okay. Na kwa hono so hwa kotoko hene achia me pom panifo mienu. Aye miamo fa kwa kusu. Ena miama konta kantankrachiri. Kotoko hene. Okay. Mpacho te aze. Itie pa ye tia de. San krofo ne mienu na omo ba ho no. Omo ye kotoko hene chia me achia mefo. Etino asem bia besi bia omo besa de akoda ye wura. Okay. Now, because of say number and your mind in your until my the fat channel was a day. After the call that there's so yes. At you one no say anya ye or what na bibia come as some see a bush of penny started their oil. Na say omo ko to panyin bia nim and a one tia. A one or some come the babon say bia ye do ko to or hene we anim so na nya day. Nkasa. Because you know that didn't who say bush of penny. Yeah, I have done that in a day. It's here. When you say a man penny for what you're in a day, a support to a man. A brim pomma, yeah. Just a back open a car. Yeah. So, it's a bush in our one side, back open about war, bush of penny or what I say back on. So, what was on a car, or also at the trouble one on your side, and your lumber side. Yeah. Ntoni ampanza ne wa pachocho mucho no nteno yeah obede obedu achi ala busu panyi no soso no ye nim say ye wona obehye na no biko nkunwa ne mu nsam nyina no say wo ho na ayede abegu na menche wa scenario bi wa ha na hu sa na busu panyi ne muduro ye dey ati ye nkona na me ye tie hia de ba wa hu ye wura kotoko hene edru mrasa okogunsa ogunsa wie na o hye na busu panyi to tupa hantoma wo hye ni bi. Okay. Because when I done okay. Abusu apanyini e wo tumi e wo hwie. Yeah. Na ye bakro no soso dia ohene ne na ye den. E wo tumi. Na enso so kro asem si abusu apanyini timiti ya meme na so se me wo fa se a wo de hene. Sa de we a e chia no. Ye hwe ne entin. Okay. Eto ba apanyini abusu apanyini de ye ndi omo ho agoro e wo hwie. Ya sante sem. Okay. Eto papa no tumi a na kro no na so. Aya busu apanyin no na hu kwan a also ye dey opaso because sabe fracture yeso da mehwemu a ene ya sante sem a eno ma bebre bo abra ye dey ewo mu eno ma bebre bo abra dem make kasa so me sa kasa wo sine ntuma agwa ye dey ta bonten me hu se ase obi de Collins ye wura Collins bi o ye former MP no sa papa ni nyina monya allow some yede e basa assembly a trese ni pie kra ba mani ho na MP no be na MP me kra me ti se papa ne de ne ho for na me ya sa MP no okay me nim no but me ti se o de ne ho for yeah because we MP angofo to abama I say so a former say so onye biem na dia no akodi MP me ya so be di ne no ni biem dia fa no because on be di biem dia eni kwa so no ho wo abusu apanyene no wama bibia kasa tra bonton so for say wan kasa kra ofie uni be ma ye den e wo ho lumba ye si ye sabe na ya re hosem oh hwe sane mo ye that the kid ye oh kwa mo fa so esese ho oh efe kra kwa na hwe lumba ye de mo ye ba kasa ntomago efie curtains ye fi bi ne dia asese me se ba chi ba mienu oba okobi wo se bra wo ba hwa ase donkey fo na ye de e di agoro wa ase titru bia nko ase aya de aya de eya ye nyina no ye de ho ya ba santefo ne ya mamre no seka me kasa nanka ye betia ye nhwe bibi fa abusu apanyi no se so bia wo se abusu apanyi afa de sabe na dwene mo ye den eda ho kafra ta me kan se abusu apanyi na we de so me papa ye de wada ye ya se do sa kola jeni so because awro abusu apanyi mo awro to ba to go be bia ko je t-shirt movement abusu apanyi it doesn't work like that. It's very shameful. But what else? It's very, very shameful for the family, no. And you know, I think that this is the time
asante ana say ye kuro no akeka me de asante sam na be dey na asante sam no dem make an say abusua bia make sure say ye do be say abusua panyina ye hwe say na dwe sound. To be honest, papa ti ko tra UTV na odi atam kan ho say abusua bia no sasem siwie na yekosi afuru wi a yesiesie fiesem aya da na ebebu akonta usam say wo ye lumba wie no wo siesie fiasem ana no siesie we say I know still na efuru no way what be that na nsema esi Ghana e dey ehu anya fe abusuafo maka o me say ye nta obia ye kan asante amamra sen because you can asante kura papa no chopa asante sambe papa no eso tumi ne mu ya no control tumi na okura tumi pa to be honest with you menim say for asante say yemfu abusua panyin eni agro but papa we ama no ma ye dey asante nana enkrofo say papa no egu asantefo animu ase wagu asante ya mamre animu ase wagu asante ahemfo animu ase because ohene na ya de ne ma na de so aba hene no na ohene no amidini ho yawo baby because ade be chema so ko abusua pani aye na ye no na papa ne ba abonte say ya hokoro ye nsafim obi otumfo de ade a sha meba na nya ba aye good pass asem ne ye de esi em so wanti ase ye na edi ahensem achi ana say edi ahen ne de eti ase okay sa de na so ansi a nko hene bi be tra ne ntuma ede akwa ase sa asem na obeka ye ne nti no obi a ohene bi abo hu asa ene kwa so ede okosi ho etufia ohene bi anye de anko ho ohene bi ansia because asem na papa ne kan ye no so hwa omko manhia ana o ka kire omo so mekwakoya ye na etese ya woro ade aye de amam ese ya ka asem aso ntie okay una ade ho so mekwakoya ye de ye etu ya ka kire se ya po ade na ye de amam ya po ade so ma se ne sunsun so ye de etie but what is it etie no de ohene no okaniye na de be chama ye na na be say bia o makasa kokoma papa ne so onye dey abuso panyin so ontie eto opu na ye ma no no ene no gi na ni so yes man shia fa nyina ase o ma ahoro mo na entina wo fin se nka otumfo ankasa de ontumi mfre enka on amenka sembe ncho because me pese ye claim mo amankofo adwini mo nkofo se na nka o se wo osiesie enti me ye pese nkofo to mo ma na di enye obi akwa na bewu ama ye wura kotoko hena si ase ebe na ya sante sem no encheresa okay sa number ye no kwankon no ontimi nsi ase okay because onye brempon onye ma ahen so we star we star kora na ekobeyi obi ebasa otu obi se kosima nam enti na ohene bi wo na se esoma no a se me ka se mere bi na sanwansa ye wura soma no ma ne ko ye friend say o mampanyo nya no ba bi koi Lawrence sabe ne maame ayi ama ohwa okowoso hopa okoye no tumi odekoye no ayo tumfo tumi sa me wura soma me a mbato ti asema me kan me tie pa mamfo so tie ye me wa se me wura soma me obesoma me with bench ye okay et me kwa te set taase hene na ye den eba me kwa with bench ye ne ma ya hemfu ye a ye wo ye fie no ya hemfu na ye som ye wura taase no me ne o mo be den ebe ko ama ya bo machi dom te se de ye wura kwa be den go bo na chi do mpato ate eba sa aye me ana maje ye wura me wura ne de ne tumi aye den asha wonsa na enso so eno no se me ko pia ba bi na se me ko no ma ene ana se obrempon bi ti wa enam se de sa tumi na ma mentimi nsuro okay na enso so no sa me wura nsoma me na me ame de me pe na akwa tutuntum akwa ya ga wa akwa tu bench na me ko no na obrempon bi so tu bench na ete ho because ya ka obrempon no ono no rank no so sen me te se o te se me wura no me wura ne bo eti penso okay eti me ko timi ready shoulders I will between me ne sa obrempon kro no ati say there won say yakasa no boda there so aba no me simi wura eti ye kan ono so akora
enemy. So what you say? It is a police adwuma ye omoye. Your chief constable one obi a show obi on the salute or salute. It's a hini mo so sa so na ye dey. It's here. Nana asante amamrem. Se ye nware wa na oni be matna for me fa ne se me ni obe matna for 15 years. Obe ma ne nware ne. Anam ne natna for 20 years. Obema ne nye me ho ade on fa nsan ko hu busheni bia no ane sa me ne tia me ne na wodu na be ma ne wo a wotumi yekura wo yekura enye se ka so obi o yekura eye obi a ye de ensa akofie akosere na fra busuansem se ye mfa nsan sere enfra busuansem odi kuna enye mbato ate ase sa no ma ne nyina so ye de e wo busuanso mbato ate ase oba kura sabe odi kuna no edro time say obi kotini kuna tomam wa dotini kuna tomam kura nya ono ne wale no sani pa kono betini kuna to wa wale na enye dey enye yi okay ni nyina so won sunsanso okay mbato ate ase pa enti obi wa o betini di kuna wie na so ankoye mu ade ankoye hwe na kofa bema bi na wale bema no wo be ku bema no oh inti se nyema ye ko so ya obi simi so me ye yere na nkofo di ho dance se ya nware ni a okọ o se wa ye kuna ya okọ de flowers ya na o chiacha nkofo se okọ na se ya mpa se be ma na nware na mpa won so so oh yeah onu aje ni hu di se be ma na nware na emom bibi a o penti won so o pese o gina o se ya na okoye kuna na ehun sunsanso yes okofo be ma bi ana me cha say ya wale ni mpo ti asamo ya wale no ana be ma ni free mu mpo ana ni kuna sem no wo be free mu afe no afe aso ana obe free no obi kwati ni kuna tomamu a sauti ase panyi kasa no to obi kwati ni kuna tomamu a ni pa no beti kuna tomamu no o wale wa enye ye ise ni pafofro so no betima wale wa essence ye koyemu ade yes obewu oh yes ade wa so boni po